Day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya, may daytoy lutong bitang bakit. Makapawang gala sa mangan. Ay nawaw, si kalangarudan ti mailutlutuan, si kapay lang ti kastakanon. Kasano mga awan tim imas din luto pa masadya. Nagada reklamaw, ngum awan bati ko nam ngagluto ka. Siyaklata mo ti urayam. Si kangarun ti babae dito. No di mo kaya tinluto, disan lang. Ala, muto yun deta kasirula. Uray tindapaw, di mo kutkutsan. Anya garun ti kalik nga. Yan tangay na reklamo ka man. Agluto ka man, iti kanam. Anya. Naglaba ka. Ngumawamit ko ng mga ilabang timurin ka. Tinaklangaro din ilutuan iti naima sa sidait. Ha? Ilabang mo dagit timurang mo ah. Ay nawaw, kasta nga rudang. Awan mo tararamitan. Indraman bulat ako mga inlaba, tandapan ka iti karayan. Awan to, pa'y ti ko nam atulungan nak ngaglaba. Hey? Anya ti kayat mabamban nogak ngaglaba. Kat sika, agid idda ka lang dita. Ay nawaw, sana mabalinti kasta kanyak kanor. Makaumabal. Ay nawaw, kastalatan kanor. Pagdigos mo laang ti sinakdaw. Yagsakdo kami tayo ti pagdigos mo bitang. Ay nawaw, panagkunam kaday kat kabala ha? Kabailam day ta, sakto pa'y. Naramid ko taglutaw, kin aglaba. Tawang mati ko na mga ilutuam kin ilabandak. No kasta garaw, di kan maturog iti siligta. Ya. Bitang! Lukadang tinilaw! Iti salas ti pagturugam! Anya! Di mo padpadasan ti sumrak iti daytoy asilay! Manipod ita! Iti salas ti pagturugam! Urayam ti usarnaw ta irwarkaw! Agap pasaman ng ti karuba tayo, Nora anak kaw. Idi pa'y napalabas nga aldaw dagita nanang. Mapan mo man idaan nawaan, anak ko. Napanin ti may saang kaaruba tayo idi kalman nanang. Ngum kaslaawan mo ti mangmangag dagiti agasawa. Mapan mo kit-dikitaan, anak ko. Amangan noan niya pa'y ti maaramidan ti tunggal maysa. Siyak to pa'y kit di ti apaan dano ka nanang. San ba't mabalin abaybay ang tayong agkinabilda, anak ko? Sige nanang, mapanak inton madamdama, no di da pa'y laag sardeng. Mapan kan ita, Nora anak ko. Naglokon dayta ka, Nor. Amo na nga daak dito irwan, ngam insera na kedin tiri daw. Ay, Kanaur! Lokataman tiri daw! Saan asyak ti pagpungpung totem dita? Amok amang mangagya! Takno ba na sa metang dyan itiruan iti ba nung oras ah? Ay, nawaw! Di ko namsamat kat balay mula ang dayta, Kanaur! Makambu ka ba tindita? Pastra ka nakunak! Saan asyak ti pagpungpung totem dita? Tatalaga ang makaraman ka kanya! Kanaur! Kanaur! Ay, nawaw! Di matan sumumbat ti luko. Kanaur! Lukat ang tiridaw kunak! May sa! Dwa! Ni, anyat mapaspasamak ka ni ka na nabitang.
Ay, may sakamot mura! May sakamot aman nakibiyang! Imaya, takayat ko ti tumulong. Da kami ngamin ti madanagan, nukas ta nga agap-apa kayo kung tatakanor. No agapa kami man, awanon ti bibiyang yaw akarupa! Oh, nakaawag ka mat, Mari Nora. Umay kayo man pa'y, Mari Juna. Ay nawaw, anyat mapaspasama kaya, Mare. Dananang kantatang yung Mari, agap-apa damanang. Apay ka no, Mare. Hay, jak amo Mari, napanak iti ayan nyo itay, taanawaag kumaida, ngam makaungat mat ni nanang mo. Mano nga aldawan day tanga apa da Mari. Ay, anya lakit di matanda kita nga gasawa. Sakit man ang ti ulo ti paida. Agawaan nyo Amare, taamangan no agkinabil da. Sapay di da paanawa kada kami akaaruba da. Sino timawag dyan na bakit? Ni Mari Nora, puldo lakay. Ay nawa, apay ka no bakit? Agap-apa ka numan ang dananang kantatang. Anya, laklakayan kin bakbakitan da? Ngam apa da bailan? Ay, day tangarod lakay. Makauma ti kastangar aramiden da. Nonya launay ti pag-apaan da, ay bakit? Ay, dagiti dadakkel ko pa'y matikun ang puldo lakay. Uray simple abanag, padakkelan da. Ay, inlaklakay kan imbak, bakit dan ti kasta nga ugali da. Agpada da, anangato ti pride da. Kasano nga rodan nga dita? Sigapay lang ti makam mo kadagiti ubing lakay. Mapan ko ida kitaan. Nakababain kadagiti kaaruba ti kastangar aramiden da. Mano nga oras kon dito'y ruwar kanaur. Malo kataklang day tiyari daw makitam atalaga. Ita, amo mo tirik na. Lukatam day to'y kuna. May sa! Paspasamak dito'y nanang. Day, ada ka magayam, Juna anak ka. Ay, anya launay ti pag-apaan nyo kani tatang aya. Day tamam ti bagbagaam si ka, Juna. Tatang! Luktan niyo man tiri daw! Duna, sige ka nila anak ka. Wan, siyak day to'y tatang. Pabiglayan ka lang, tulong ka taktiri daw na. Agawa ang tatang. Apay ngamin nga inseram kat adan ni nanang dito'y ruar. Anya man ang tinagapaan niyo, aya nanang, tatang. Ninanang mo Juna anak ka. Isaw tinagirugiti apa. Ay nawaw, apay asyak, si kakit dia. Di kay ka di mabain kadagiti kaaruba yo? Di kay paanawa mat. Noon mo ko maninanang mo taralamidan da. San kami kumagagap apa? Noam mo lang ni tatang mo ti tumulong, di mayat ko ma. Di na amaw ti tumulong, nagadupay ariklamo na. Ay nakadayon lang nga nakasta. Di kay maumuma. Sana siya ti pangibagam iti kasta, Juna anak ka. Ni tatang mo, taisaw ti agin lalaing, na reklamo asadaw. Ngata, ipasang maling kanyak. Kalpun naman, Pangaasi yuman nanang. Tatang, agsardan kayon. Paanawa kayo kadimat. Ta saan kayon nga ubing? Agawid akon, nanang, tatang. Pangaasi yu tagsardan kayon iti apa yung. Tani, manaktak kayo iti trabaho. Makadisturbo kayo pa iti kaaruba. Wag, Juna anak ka. Nanang, wan. no adda maaramid dito'y balay, pag tinulungan niyo. Da kayo matatang, di kay rumaniklamo. Kasano sa anak agreklamo kay... Tatang, Makitam day ta, Juna anak ka. agsarden kayon adwa. Tano mauma ti kaaruba kada kayo, amangan no ije barangay hall ti pagtungpalan niyo. Naimbag man, tanakaumay ka, Mari Juna. Awan mo ti pagpilyak, mare. Imbis nga da tinapatag nga ramidag ita. Day tangagpay sutirigat na, Mare. Anya ka naman ang tinagapaan dagiti dadakkel yo, Mare. Ay, simple abanag lang, mare.
Dagiti aramid iti uneg ti pagtaengan. Kas kuma iti agluto, aglaba, agsakdo. Naimbag kumaano pa anawa da mare. Manung aldawon day tanga apada. Day tamat ti jak kayat ka dagiti dadakkel ko, mare. No aga pa da, kas dala ubing. No aga pa da, umabot iti manong aldaw. Uray ni nanang mare. Madanagan meten. Tamangan ka no agkinabil tilakay kun bakit. No kwa, mare, ikanyo ida iti pagnakmanda. Ibagayo kadakwada a makapirwisyo da. Tapno agbain damat. Narigat ngamin no agululi magkayo latan, mare. Panunutan da nga okay laeng ti aramiden da. Kumusta dananang kantatang ijayjo na bakay? Agap apadaan na sang petakla kay. Di mo't lagnakam dagitan? Day tangarod ah. Inaabak da pa'y ti ubing no kasta nga agapa da. Anya nga tano, ayabang pailang ti may sakadakwada dito balay bakay? Aywan nga agpay sulakay. Mayat day ta na panunot mo. Ang asino nga'y kadakwada lakay. Kat agpada damot na pride. Ninanang latan tapno damot lang mga awir kadagiti anak ta bakay? Kasaritak to ni nanang no sa anak abisi lakay. Mayat nga agpaiso no agsina dapay. Tapno maliklikan ti apa. Kita Kanor, ang mga no agpulong kamanang iti anak ta. Sana pulos, bitang. Agkanya-kanya ta, no iso ti kahit mau. Kanya-kanyang luto, laba, sakdo ken dalos. Une, ditan pakibiyangan ti tunggal maysa. Ay nawaw, di talagang kayap. Awan ti parikaw, no may papaniti ay tabanan. Kabailak mo taglutaw, aglabang ilang dalos. Kabailak mo, tagsakda. No kasta nga raw, pagbingayan talaga ti kaldero ken plato. Una, kay-kayat kumanang. Di mo matimbagbaga nga umay kagayam Juna anak ka. Sa dino diyan ni tatang nanang? Apay ni tatang mo anak ka. Ada na panunot mi ka ni Puldo a solusyon. Tapno maliklikan nyo ti panagapayo ka ni tatang nanang. Anyan na panunot mo, Juna anak ka. Agsina kayo pa'y lang iti pagnaadan. Sa dino nga iti papananti may sakada kamay Juna anak ka. Agnaed kayo ije balay nanang. Kat da kayo matatang, agbati kayo ditoy. Wala, awan ti parikot iti dayta anak ko. Ay, uray siyak mo't Juna anak ka. Kaya't kumot ti kasta. Kana umaakaw iti panagrup-rupan ni tatang yaw. Nakitak nga may sinukon ni Mari Jona ni Nana Bitang, Tata Kanor. Sa dino nga'y tinapananda. Agnaeg ni nanam itayan da Juna nga anak may. Ay nawaw, saan kayo mailiw iti tunggal maysa, Tata Kanor? Sala pulos. Kay kat kukindit kastaw. Taawan ni nanam abitang. Maaramid ko ti kayat ka. Tinatal na taglawlaw ko. Anya? Iso ka na yung ti magirogrog iti apa. Makauma. Saan dumakil ti apay no saan kayo pride, Tata? Numaawatan nyo kumati pagkurkurangan ti tunggal maysa, mayat kuma. Sana? Ni nanam abitang lang tinangato ti pride na. No dengdenggan mi ti apay kat awan ti nagdumaan nyo, Tata Kanor. Agpada kayo asakit iti ulo. Anya? Magtamayat ni nanang agnaed dito balay, yun na bakay? Kay kayat na mo't Puldo lakay. Awan mo't ngamin ti agpakumbaba kadakwada ka ni tatang. Lalakay kin bakit da? Tsak amo ka dagi jay adwa. No daduma, sweet damot. Inton kwan, agap apada. Umabot pa'y nga ron iti mano alawas ti apada. Makaperhuisyo da pa iti karuba bakay? No saan lang anaanos dagi ti karuba da. Awan ang mga nubinulan amay pabarangay dagi ta nga gasawa.
Ba't makit-kita ni Bitang di tabalay danura anak ko? Nilaang ba't ka norte makit-kitak? Talaga asaan nyo ang makita ni Nana Bitang? Taawanin di tabalayda, nanang. Ay nawaw, sa dinaw tinapanan na nora anak ko? Iti ayan damari Juna, ti pagnanaadan na ita, nanang. Ay, sumat lang nga jak mangmangag ti apada. Makalawasan sipod imay sinukon ni Mari Juna, nanang. Mustumat kit di ti kasta na panunot da Juna. Tapno maliklikan matlaang ti panagap-apa dagiti agasawa. Pudno launay, nanang. Awan ti serserbida nga agnanaad iti may sa abalay, no kanayon matlaang ti apada. Ay naku nampay, nora anak ko. Saksak tandalaang tirik na ti tunggal maysa. Awan ka di timad-madlaw mo kininanang, Juna, bakit? Kas kuma iti anya puldo lakay. Kasla na unag ti pampanunutan na. Ada siguro parikot na lakay. Amangan no kailiw na ni tatang bakit? Kat no talo lawas laang ni nanang dito'y balay. Oray kailiw na siguro ni tatang iso hasta. Natal na mo tayo. San akas idi ang nagkado ti istorya na may papangkin ni tatang? Makita lakay. Makita no anya ti pagpatinggaan ti kinapride da nga agasawa. Anya ter aramidam dito'y balay, Tata Kanor. Umayak lang, maki-standby, Nora. Anya? Kasasadot namin ni Balay. Natal na launa, ideawan ni Nana Mabita. Ay nawaw. Di mo ibaga akailiw mo ni Nana Bitang, Tata Kanor. Awan pa'y mat makabulan, sipod nagnaad iti ayan damari Juna. Kaslakastan niya. No adda ni Nana Bitang di tabalayo, inaldaw nga agap-apa kayo. Itatawan, ibagayo ang kailiw ya. Di tagarod kahit. No kailiw yun ni Nana Bitang, mapanyo bisitaan iti ayan ti anak yo, Tata. Ay nawaw, agim-impaki kayo matnanang. Sa dino ti papanan nyo? Agawid akaw, Juna, anak kaw. Ne, apay nga agawid kayo ngay, katawan pa'y mati makabulan nyo dito'y balay nanang. Basta kayat kundi agawid, anak kaw. Agpudno kayo man kanyak nanang. Kailiw mo ka din ni tatang. Ay, jak man amaw, anak ko. Jak amaw, no apay ang mailiwak kang tatang maw. Into na da kayo ijay, agapa kayo manan. Ay, saan anak ko? Ay siguraduan nyo lang ang nanang. Pangaasiyo, tadi kay agbalin asakit ti ulo kadagiti anak yo, ken kadagiti kaaruba yo. Adda kayo magam tatang. Adda ka din ni Nanang yaw, puldaw anak yaw. Adda iti silin na tatang. Agtugo kayo pa Ay, agyaban na anak ko. At dapat tinabata sa Sandwiskin Diyos. Agmerinda kayo pa tatang. Ni Nanang yaw ti kahit ko makasalita anak ko. Kailiw ko nga minang. Saan ang makapangan no saan ko makikita? Agmerinda ka pa tatang. Tama ban ko ayaban ni nanang. Tapno makapagsarita kayo. Bakit? At ni tatang iti salas. Ay nawaw, anya ti aramidan ni tatang dito'y balay lakay. Kaya't nakano ang makita ni nanang. Anya? Saan ka nung arot ang makapangan? No saan na ang makita ni nanang? Kailiw damat gayam ti tunggal maysa. Ngam no adda-adwa ija balay, tay tagap apat ti aramidan da. Nakaamilis daw siguro na bakit. Ay bareng Jakon kayat ti mabambanog nga agan anawa kadakwada lakay. Kailiw kan bakit? Uray siya, Kanor, lakay. Kailiw ka, maut. Amom ka day, saan ka makapangan idyawan ka? Uray siya, lakay. Ay na, kastoy gayam tirik na. Agawid ka ni Balay bakit? Kasta talaga ti planok lakay. Ay mabiit la ang tagimpakya.
Agawitan lakay. Dalasem. Lukas na ti plano yung siguraduhin nyo asan kayong agap-apa manan. Wadyo na anak ko, saanan ang mapasamak dayta. Tatang, Wait. Yun na anak ko. Saan na maulit, promise? Sarandigan man ti panagapa me. Tapos saan nga isupay ang pagparikutan. Kan pagsakitan ti ulo yaw anak ko. Kentak no saan kamay ang makadisturbaw, anak ko. Ay, wow! Nuad dati saan yu anak kinaawatan iti asawam, pagsaritaan yu anasayaat. Tapno saan kayo ang makataktak, kan makadisturbo iti padayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay nawaw, jak matin makita ti basura iti malikodan ti balaywana. Ay, ang basura ko na. Unay kalaki di matambunay. O sarumam ta panunot mo. Common sense, bunay. Common sense. Kat ibagam lang adi kaagungay. Agsalsalod sulak ti tinasayaat. Asino ti saan ang makaungat no kastalaan? Sa ludsodang mata namin kanyak. Dakas gayam tagsaludsod ita panaway. Kasla di mo mga minus-usaran ta common sense mo. Sa dino nga ron tinagbasuraam. Iti basuraan sa dino kumapay. Sa dino nga raw. Ang mga no ikanak man iti pagsakitan ti ulo ka. Ay nawaw, no imbagak nga imbasurak. Di mon saludsudan no sa dinaw. Tinapatag kat saanan nga agkaiwara di tamalikodan ti balay. Nakababaeng kadag iti lumablabas. narabian ka mat Anton lakay. Wen, di nalusak mo ti basura tayo ti kanal nga asidag tidalan tayo bakay. Anya ti kunam lakay? Ada nagbasura iti kanal nga sidig iti dalan tayo? Dahita ka ron bakay. Naglalaok pa nga ron. Ay nawaw. Asino mat kay day talakay? Diyak mat ambo no sino bakay. Madanagan ang lahat. Tama ano panunutin da kapitan asyak tinagibasura. Sapay kagawad ak diyem. Adamat karato lang ay naramid yung lakay. Ada gamdi damat pagan ano. Nagdakil ti no dumping of garbage akarato lang. Ngam agbasura dalat tama. Ay una yan ti tattao ita. Simple lang apaganurutan ngam di na maaramid. San lang na minsan ang napasamak ti gastoy. Makauman. Ag-report ka ni Kapitana lakay. Tapno maaksyonan adagos. Kasta teramidak bakit? Sakla akanayo ng ti mabambanog nagdaldalos iti basura da iti dayja kanal. At naman ti parikot, Kapitana. Anya day ta parikot kagawad Anton. At dalat tatag basura iti kanal, Kapitana. Ay nawaw. Katno kadaldalos tayo laang. At dapay ba't karato lang ay naramid tayo? Natanggan ti ulo da, Kapitana. Saan lang anam na minsan at dinalusak ti kanal iti asidag tidalan mi. Asino ba't nga taday ta nga awanan bain nga agbasbasura iti kanal? May tatisaan ko nga ammo, Kapitana. Imayak lang nag-report ang mga nun nakita yo kat panunutin nyo ada kami tinagbasura. Inton pa nagtutudo, datayon tumanan nga opisyal ti pabasulan da.
Amangan kunak no nakitam tinagbasura iti kanal nga asidag iti dalan mi, Mari Glory. Ay napasensya kan Mari Brenda, ngamjak mo't ammo. Inranada siguro tinagbasura iti awan ti tao, Mare. Narabyan manan nila kay ko idi kalman, ta dinalusan na ti basura da. Nagreklamo nga rudan nila kay ko, Mari. Naglawa ti karatula dumping of garbage ijay, Mare. Nalawa nga agpaiso, ngam di damat pagan Mare. No pagbasuraan dati kanal, datayon tumit lang tinakakaasi inton pa nagtutudo. Ay naku nampay, Mare. Natangkan ti ulo da. Ngam no adadakas ang mapasamak, ibagada nga awan ar-aramiden dagiti opisyalis ti barangay tayo. Saan siguro ang maawan dagiti tattao akas ta, Mare? Perwisyo da itintero a barangay. Naku nampay, Mare. May raman ti bumarangay iti kastang aramid da. Kumusta ngay lakay? Nakasaritam ka din ni Kapitana. Wan bakit? Kat, anya nga iti kunana. Makaungat ngam awan ti maramidan mi. Saan tayo mat nga mo na sino day taan nagbasura. Isuggest mo kan kwa na tagpa-meeting kayo lakay. Ayun ngagpaiso. Mayat ta na panunot mo. Saan ang mabalin abaybay ang tayo dagita adugyot? Gaputawan agbambantay, pagbalin ng damit na basurahan ti kanal. At damot tinarami na pagbasuraan tayo. Tapno saan kumanga agkaiwara. Ngam timot sa dutda ti ipakbakat da. Salbag dagiti dagita. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo, Kagawad Anton. Nasken nga agpamiting tayo kadagiti bumarangay. Tapno mapalagi pandamanan, Kapitana. Isu na laang numan-manumanan ti umay makimiting. Nasaya-saya at no pagmultaan tayong dagita asakit ti ulo, Kapitana. Kasta ti aramidon tayo. Tapno adda pagnakmanda. Asino ti mapandaban-banugan nga agdaldalos iti basura da? Makaumamot ngamin no kanayon, Kapitana. Sakmat ti mabanog. Ibagam kadagiti padam akagawad nga agmi-meeting tayo inton malam. Pagsasaritaan tayo ti maipapan iti dayta basura. Pagsasaritaan tayo mutlaeng no anya ti ipamiting tayo kadagiti bumarangay. Areglado, Kapitana. Adda ka no ti meeting iti barangay hall, wana bakit? Mabaling ka di asikapay laang ti makimiting tanapatigmut ti lakad ko, Jacinto. Ay nawaw, anya ka naman ang ti pagmimitingan aya. Meeting mat akanayon. May papan ka dagiti basura bakit? Ay talagayam. Mapan ka tapno updated tanuan niya ti ipamiting da. Day taki da inti pagbambanugak. Maturugak laang no awan taramido. Ay nawaw, makimiting ka, tamano nga oras lang mo day dyan. Makita inton madamdama, nugo magatak at. Mabiit na ang tatabo ni. Ne, siga magayam Glory. At dati meeting ije barangay hall ita, tata. Napatig ti pagsasaritaan tayo. Kaya't kukumatimaban, nairanaman nga damat importante nga ilakad ko, Jacinto. Ninanahuan na nga'y, tata. Saan mo't asigurado no mapan? Makitanto ka nun no gumagat. Barang makaumay tata. Huwag garod, balasang ka. Narigatisan adumar ay kadagiti kakasta meeting. Ay, pudno launay, tata. Sakit ti ulo mo ngamin dagiti daduma kabarangayan tayo. Pagbalinan da abasuraan amin asuli. Manmanulaang manan tinakimiting, Mari Brenda. Uray da tatabo ni kananahuana. Di damat imay. Nakasaritak ni Tata Boni itay agsapa, Mare. Adda ka no tinapatag alakad na ijay sentro. Ninanahuana ko maa. Iso ko man ti imay. Awan mo nga rod, Mare. Sapay ko na ni Kapitana itay nga agmulta dagiti matiliwanda nga agbasura iti saan ahusto a pagbasuraan. Tadamot piman ti inaramid da pagbasuraan tayo. Tapno saan akong formula ditan ti pagbasbasuraan. Basol damot laang matiliw da. Sa bagay
Naipamiting matenday tayo di. Adamatan karatula nga inaramid ti barangay. No natangkan ti ulo da, adamatan kadakwada ah. Anya nga itiin pamiting da iji barangay hall, wana bakay. Basura ka naman. Ay nawaw, apay nga dati mat na. Di mo ibagasan ka nakimitay. Saan ata nakaturuga mag? Anya, Ay di ka ba danagan takinasaritak ni Cecil Akarubay tay? Ti kunana, may papankano iti basura. Isumot akan ayon ti pamiting da. ay unay kan bakit? Sa balila taalo si katinakimitay. Nanggag mo kumaamin nga inpamiting da kapitana. Kag reliable source mo ni Cecil Akarubay. Ay niya kumatinagdumaan na ngay lakay. Noan niya ti pinagmimitingan da. Isumot ti imbaga ni Cecil kanya. Mala, agtugaw kakiday. Ta ibagak ti imbaga ni Cecil kanya. Ay nawaw. Di mo ka din isuot da ito'y abada umbo nila kay. Apay no saan ko nga usaran. Ibasura ka tapno saan nga agkaiwara dito'y balay. Nay. Kita ti pangibas basuram abakat. Ay nawaw, saanan ang masapul apalagi panak bunay. Amok tar aramidang. Iti basuraan nga inaramid ti barangay ti pagbasuraam. Wan, amaw! Kuno saan, ibatim di tata ibasurak no mapanak iti bangkag ta. Di balay ta malabasak met ti basuraan, okay? Syaklatan. Nasken ang maibasura itamo lang. Tanasakit ti matak ang makakit-kita kadagiti basura nga agkaiwara dito'y balay. Anya nga'y tainiyawid mo anak kasako lakay. Talaga sakit ti ulo ti taduma abo marangay, bakit? Ay nawaw. Anya day taya. Inbasura damanan iti kanal ah. Anya? Kalkalpas laang ti meeting at daadagusan ng basura? Un nga ron, bakit? Kaya't da siguro ti agmulta. Aguray ka. Kitaag man tasako lakay. Apay ka ni bakit? Amo ko no asino tinangi basura iti day talakay. Ha? Kasanumat alam mo? Aday tani. Ada nakasurat iti sako. Juana B. Kunana. Ayuan. Apay dyan nakita dayta? Kino nagbasit mo ngamin. Kasano ko mamakita mo ngay. Nay, kita may lasin ko daytoy a t-shirt lakay. T-shirt daytoy ni Nana Juana. Nay, uray to'y long sleeve. Nakita ko nga insuot ni Tata Boni. Nukasta. Dagiti gayam agasawa. Ti may sang agbasbasura iti dayja akanal, bakit? Mapan kayo di barangay hall, tagsasarita tayo, Tata Boni. Ay nawaw, awam mo ti amok abasol, kagawad Anton. Nakita mi ti badbadong inbasura yu, iti kanal, Tata. Ha? Anya? Ibagam ka ni Nanawana, nga umay tumat, tapno manggag na no anyaman ti pagsasaritaan tayo. Ay, babit lang, Anton. Amangan no nagkamali kayo lang. Ammo mi adak kayo tinaggapuan dayja basura, Tata. Tanagan ni Nana Juana tinakasurat iti sako. Kan nakita mi abado yu tilinahon ti sako. Ala! Hinton malungag sa sarita tayo, Tata. Umay kayon to, ah. Anya ka naman ang ti ipamiting dagitang opisyalize bu nila kay. Sa dino tinang ibasurami ti daan abado ta, ah. Iti basuraan ah. Apay nga ron anak ko na ni Kagawad Anton, abasura ta tinaala da iti kanal. Ay, awan amok dita. Agpudlo ka man. Malsaka ka dagiti sakit ti ulo diti barangay tayo na. Ah, ay, kuala ka. Ibagam ti pudno tawon ti pagbayad ta ti multa. Ay, uwan lakay. Ay nawaw, hindi pa'y nga ibagbagakeng ka, nga iti husto a pagbasuraan ti pagbasuraan. Ngam apay nga iti kanal ba ilang may, di mo ka din nakita tinalawa akaratula, ah? Ay, saan mo't na iti ayan ti mismo akaratula tinagbasura aklakay. Iti asidag na laan. Napo, wana ya.
Siyak ti sumakit ni ulo na itikas tama nagsungsungbat mo. Pudno ka di mare. Ado tinatiliw daan nagbasura iti kanal. Isumati ko na nila kay ko, Mari Glory. Ay, dagita siguro dagiti saan anak meeting, mare. Nalabit akasta. Agraman da tataboni kan nanahuana. Ah, ulit man timbaga, mare. Agraman da tataboni kan nanahuana kunak. Amangan no pagmultaan da dagijay. Ay, nawaw. Ninanahuan na siguro man ti mastermind di mare. Ay, asino pa'y kumangay, Mare? Kanayon matpiman amay ramraman ni Tata Bone kadagiti kalukwan ni Nana Juana. Ay, kaasi jay lakay, mare. Sakit ti ulo tinaasawa na. Ay, naku nampay, Mare. Pasensya kayon, Juana, Bone. Ngamnasken nga agmulta kayo. Manungay, Kapitana. 2,000. Tay sumat tinapagmimitingan. Ay, nawaw. Nagdakkel mo ta 2,000, kapitana. Ay awan ti mabalin tayo. Takas na ko nakitayan. Dayta tinapagmimitingan. Dila mabalain awarning paila ang kapitana. Idi pa'y asang kay bagami, nga agbasura tayo iti husto a pagbasuraan. No ulitan niyo man ang tiinaramid yo, dakdakkel pa'y ti multa bayadan yo. Ay, nawaw. Pagkwartaan nyo manin Tangiwa mo man, Juana. Kahit pudno pagkukwartaan na tayo lang. No saan akastoy ti aramidan me? Awan basura everywhere matan ti barangay tayo. Datayo matlang a bumarangay ti kaasi. Oho, day ta pagkwartaan nyo kindi ti amuyaw. Agpapada kayo arupat kwarta. Umura ka ni Jerwar. Da kami pailaan kin Kapitana tagsarita. Ingkan. Ay, nawaw. Apay nga inalampay lang day ta basura bunay. Iyaw ita. Saan mo't abasuraan ti barangay hall? Na, Sana nasaya ati kas dya pa nagsasaong kin Kapitana. kahit pudno mo ti bagbaga. Iso a pinagmulta da tayaw, ta kwarta ti kayat da. Saan data pagmultaan? No iti husto pagbasuraan ti nagbasuraam. Oho, agasam man di 2,000, kamano tayo ang nagmulta. Ang sardan kamat! Nakababayin ka nagiti tattao makangkangag iti day tayo bagbagam. Ala, ituloy tanto tagsaritan dyan balay. Nasalaw ko da tataboni kan Nana Juana di tadalan lakay. Anang iti ko nada? Agtatal na daman. Ni Nana Juana kasla makaungot. Nagpartak amag na. Pinagsasawan lang arod ni Kapitana di barangay huli tayo bakit? Ay nawaw. Nagturad man. Inraman na paipiman ni Tata Boni. No kasta, iso a talaga tinagbasura iti kanal. Huwag bakit? Iso tinagbasura. Ng iso pa'y lang tinariklamo. Pagkukwartaan mi kanumanan dagiti bumarangay. Kat isumat din na pagmimitingan tayo a bumarangay. Yakamoy ti dayta nanawana. Saan na asurutan dagiti paganurutan ang may patungpal. Intun mamulta. Ibaga na arupat kwarta dagiti opisyal. Ay, no kasano mati kinaanos ni Tata Boni. Isumati kinatangsit ni Nana Juana. Naimbag ko na na nakapagtepel ni Kapitana itay bakit? No saan? Amang nakaramanday ta ananawana. Talaga arupat kwarta dagitang opisyales. Ay nawaw, agsarden ka man si Kawana. Agasam nga iti 2,000 abinayadan ta para laeng iti day ta basura. Iso nga rin na pagmimitingan. Apa di mo maawatan data? Day ta ti bagbaga, pagkwartaan damanin da tao. Hey, di kagsaw ti kasta. Tabasol mo lang, inrambaraman nakpay. Sigurado adakkel manen ti kupit dagita. At ang aron pambanaglag mo kadagit nga ibagbagam, bakal? Sana nakasapulan, kadamutan iti sangwanan tayo ti ebidensya. Awan lat amuda no di multa kanayaw. Awan datoy. Di ka mabutan, nung sikat ti kaswanda. Apay ko ba? Noon niya laditan tilawlawatan. Panunutan man ang bagbakit.
Santang agmulta no inarabin mo tos ka. Ah, Dahita si Jack kahit nga ugalim kahit. Sikat hindi na amot agtungpal iti paganurutan. Intong kwan, sikat agreklamo. Ay so, sagbalbali kwan, Juana! Ambagan mo saan ta makabayad iti multa intong sumarunaw. Kit pagbalugan ton, ti pagturungam. Salbag ka! Agbalin tayo a good citizen ama ko na. Agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti barangay tayo. Ta para matlaang dayta iti pagsayaatan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.